Choklo, ajar ding onglo. Let's get started. Ne singre yang song tawi durmia thak tawi. Kedo ke nang tu maning arlo. Ne video ko salam dita penara jeding lo, but never forget me. Bangso ning karong long pen. Neli hello sot kuru ras nangwan pero kai tanang tu phan lam the apuru. Itu kadu ka besi tame chini lo. Ar nam Sopin Sophan sorjon lo. Aning karong sokali. Lapen puthot nang sorjon tu lo so ar lo phan. Anpar ke Sopin Sophan ning karong bang nang pejun tini dead lo. Comment tu ne my meeting along pusita me do welcome speech. La som thotse pongwan pon ta bang so video phan welcome video with some funny words. Neke kang ne kan mi selam bompo nang tumleng nang tung te pusita me lang nang pu athe long pek lom thai velu. Pini welcome video bangke Lamarjan so review video. Lake doke Bhupen Teron a YouTube channel. Lamarjan so mena bang kang hon arun mi. Halada casting etum do klarbong tiso and so on. Athe alang le klarbong good life hen logo je thang klong. Klarbong good life ko posino long video comrade. Athe laha video selam don ro. Jong sile phana arju prute nilkia kenang sotna kam do ko amasi mek jang ro. Itum ke bang son badi hum puan ta cholong na thek theda loke lina pai jo thang thelo lina po mudo ji hoi tum ta ang phan ta nang chin suduk ti lo lina pai awar sai ka cholong nun thek theta hoi lo nang phanin te thang ta nang ri pi thek het kin lo Lamarjan supon ke lang ke chengmeng yut pajut hu an lang mat komen bang pi thek theda. Athe it touched my heart. Dakho. Dakanli. Dakho. No itu mi thanda no lang bang so Lamarjan so atomo. This movie is about two family. La hemtun hinita kiduk saise. Idona hem abang pike kaita ke plang akidu akimi apie risikari. Lapen Peri ke johur menang lok angton kaduk kawis tami ador keso sikari. Suri hini iber atang kanang long lo, sai ki klem pia pot. Nang esong bak chinam dun jite kiti dun rai nang le ho. suri hini bala tang ka si he Oi ador ki kom ki kamat tu ko, ipak baki long pup lo he. jahone jurpi tum te suri phosuri troka pe ko sikachi ko ngren thi Sitame la edona hema hempia bangke la do anason men sitame itum ining chiparong ponbom no nang pura apena na phan aning pathe ponbom. awar sai ka cholong nun thek theta hoi lo nang phanin te thang ta nang ri pi thek het kin lo nang ta ki thek an pen ke nang ki ri pi tang bom le lina po Nipan ke la an ta choklo ning sam ulo an ele ki du pualang malina po Unfortunately, they both become kortete. athir nang kai ta pini matha yeson ti ko pini do ma I hemalam ke chithang ke ingtung te te ini inong ka che junang na. Jongsi kaduk kawe Lamarjan tumu ana raking nang than thulap po ta rang tum Lamarjan so bang lang de po. So have a great time. Labang so Lamarjan ke klang 10th May this year. Lapen aview sa mokha bang ta mission me at pen long pon lo. Now it's a fun time. nang en nutu ge ni gari son buge son bakanang long pitek thelo La ke ko pang ile pen jui phoi than ta non ke nang fukok lo ke कुछ कहा नहीं जाता दिल छू लेता है ये वीडियो We must thank Mr. Bhupen Teron for such a great content. Lasi ke thek ko tante Teron to nahi puen lo yo. The video is good to see and must watch video. And ning je bitha ang thun dojilang. These are the pros. And now talk about the cons. Video transition bang can be improved. Lapen camera angle bang full body pa chak lock titi. Jongsi hala second object mata camera tung itu object mata tu paklang ponji potang te la so part masap so paklang ponji putil an paklang potang te it will be more better. These are my suggestions
Anpar ke non barla portal ne tanglo hai ke bai tu alunjir mate a video tanang klang tholipo. Lasi a video phamanglai tumi hongon kolo na jugadam tanga hai ke bai a video ho rason hai ke bai a porso ke ya pora hosi hacha kandrong lipo ne pine. My welcome back video is this much. Thank you for watching till here.